Ti drvo ljudi, ti nebrojni trava ljudi, ti zemljeni grazda ljudi, ti ljeskovi grme ljudi, ti povješeni tvrtci ljudi. Trčale preko polja, trčale preko ceste, kroz šumu, kroz selo, i zatim neprekinuto štračnice. Razmišljati. Ti drvo ljudi, ti nebrojni trava ljudi, ti zemljeni grazda ljudi, ti ljeskovi grmeni razmišljati, ti povješnjeni tvrtci ljudi. Zaboravljati. Trčale preko polja, prisjećati se, preko ceste, kroz šumu, kroz selo, i zatim neprekinuto štračnice.
U ono ste vrijeme, ako se ne varam, bilo vam je upravo 9 godina i iznenada nestali. Nije vas bilo čitav dan i noć. Vaš vas je otac morao tražiti po brdu i silom vas dovući natrag kući. Što ste tada radili na brdu? Zašto ste nestali? Jeste li bili sami na brdu? Jeste li na brdu sreli nekog čovjeka? Ili ste došli u dodir s kakvim živim bićem? Vaša je bolest već desetljećima žestoko osporavana tema. Nismo mogli slutiti da vi ništa ne znate. Slušajte pažljivo naša pitanja. S kim ste imali čudesne kontakte u 10. godini života? Nikakvih prijatelja, drugova u igri? Bliskost s majkom, bliskost s ocem? Možda s nekim drugim? Tko je to bio? Što nam možete o njoj pričati? Ali, kad kažete Ingeborg, je li bila s vama na brdu? Kako se sada osjećate? Nikakvih tegova? Nešto određeno? Posebne potrebe, posebne muke? Je li se, pošto ste se vratili iz brda, nešto promijenilo u vašem životu? Nalazite li na neki određeni način nepriličnim što vas tako ispitujemo? Ne posebno. Jeste li kad ste bili na brdu što god osjetili kao nezamislivo? Nisam. Jeste li hodali brzo ili polako? Zaboravio sam. Vjerujete li da je ono što nazivate zaboravio prirodno porijeklo? A što mislite što se krije za toga? Ne znam. Čujete li još naša pitanja ili ne? Čujem. Što vas napreže? Kako? Čujem se. Ne razumijem vas. Govorite glasnije. Silazi
Твоје